Ek wil vanoggend net vir u bemoedig, baie kortliks, dankie Pastor vir die geleentheid, Deuteronomium 31 vers 8, en dit is die Here wat voor jou uittrek. Hy sal met jou wees, hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Dit is wat die Here vanoggend vir House of Elijah Elsies wil sê. Moenie bevrees wees nie, want God is teen alle tye saam met ons. Ons moet standvastig wees, soos 'n boom geplant by waterstrome, wat sy vrugte dra op die regte tyd. En as jy standvastig staan in die water, soos 'n boom stewig, ons weet hoe stewig staan 'n boom, dan gaan jy jou vrugte dra op die regte tyd. God het ons hier vanoggend geniet uitgehaal, waar hy ons uitgehaal het. Hy het 'n doel vir een en elkeen van ons lewe, en hy het ons 'n opdrag gegee. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Weet u, daar is so 'n mooi slogan van House of Elijah, be the hands and the feet of Jesus Christ in the earth. Kom ons wees die hande en die voete van Jesus Christus, en ons vat mekaar se hande en ons beweeg voorwaarts. So laat u geseën wees met dit, dat die Here is altyd teenwoordig in elke situasie van ons. God is daar. Baie dankie. Amen. Praise the name of Jesus. Kom ons gaan na die woord van die Here toe, Markus 8 vers 22. Can we sing that song, Turn Your Eyes Upon Jesus? Do you know it? Hallelujah. Julle moet nie skaam wees om te sing nie. Be confident about it. En hy het in Betsaida gekom, en hulle het 'n blinde man na hom gebring. Iemand sê Betsaida. Iemand sê blinde. En hy het in Betsaida gekom, die plek is belangrik, en hulle het 'n blinde man na hom gebring, sy toestand is belangrik, en hom gesmeek om hom aan te raak. Okay. En hy neem toe die blinde by die hand en lei hom uit buitekant die dorp. En nadat hy in sy oë gespieg
en hom die hande opgelê, vra hy hom of hy iets sien. Sien jy? Vra dat die mense. Sien jy? Sien jy regtig? Jy weet soms was ons by die oogkunde, by die optometrist. Nee, ons wil maar nie, die bril, wappie of die bril is weg, of die bril is stikkend, dan kom ons so smy by Pep Stores, dan vat ons so +20 en +10, maar die bril is nie gemaakt vir jou. Sien jy. Is dat lekker diep vanmorgen? En hy sê in vers 24, en hy kyk op en sê, ek sien die mense, sien jy? Maar ek soek drie mense wat my kan help. Preek, weet jy, die preek is van so aard dat ek wil rondbeweeg. Nou moet nie my limitation verder limit nie, man. Help vir my om lekker te wees aan my. Because ek wil move. Are you with me? Sien jy? Ek sien die mense, want ek sien hulle soos bome rondloop. Daarna lê hy weer die hande op sy oor en laat hom opkyk. Sien jy? En hy is herstel en het almal van ver af duidelik gesien. Vra vir jy langs aan jou, sien jy? Sien jy regtig? En hy het hom na sy huis gestuur en gesê, moenie in die dorp gaan of dit aan iemand in die dorp vertel nie. Nou vertel en sien is two total different things. Take careful note. Vers 22. En hy het in Bethsaida gekom. Cover me. En hy het in Bethsaida gekom. Bethsaida bedoel die plek van visvang. Die plek van hunting. Die man se toestand is 'n toestand van blind wees. Jy kan nie visvang en blind wees nie. Jy kan nie hand vir 'n dier en blind wees nie. Want jy moet jou target, moet jy kan sien. Maar as jou toestand blindheid is en jy is in Bethsaida, dan moet jy eers jou toestand verander, sodat jy kan akkommodeer die plek waarin jy gekom het. Want Bethsaida soek iemand wat kan visvang. Bethsaida soek iemand wat gereed is om 'n siel te wil win vir die Here. Bethsaida is vir die mense wat sê, ek het genoeg gehad van ander mense dophou. Ek het gekom op hierdie missie om vis te vang. Bethsaida is 'n plek waar ek my nette saamgebring het. Bethsaida is 'n plek waar ek my byt saamgebring het. Ek het my aas saamgebring, maar ek is gereed om vis te vang. Ek het my eindkiel, ek het my woord, ek het my oogpunt saamgebring. Ek is gereed, want dit is woestyn. Halleluja, siele gaan verlore. Dit is woestyn. Ek is in Bethsaida. Ek kan nie blind wees. Ek kan nie blind wees in Bethsaida nie. Want jy kan nie sê jou skip kom in, want jy kan nie eens die skip sien nie. Sommige mense is binne 'n verhouding, maar hulle is blind. Nou vra hulle vir jou, sien jy? Maar jy sien nie, want jy is blind. Al wat jy sien is leë beloftes. Al wat jy sien is valse voorwendsels. Maar die Here wil jou oog maak, sodat jy by 'n level van revelation kan kom. Wat maak jy in Bethsaida? In die plek van visvang, in die plek waar jy moet kan sien, in die plek waar jy moet kan bereken, maar jy is blind. Change jou toestand, sodat die venue waarin die Here jou gebring het, die destiny wat aan jou gekoppel is, kan akkommodeer. Soms kom ons binne in Bethlehem, maar ons eet nie brood nie.
antwoord. Sommige mense gaan Bethany toe, die huis van olie, maar dan sê jy, ek gebruik nie visolie nie, ek gebruik net olive oil, of ek gebruik nie olive oil nie, ek gebruik net die en die. You see, the place where God brings you to is the place of destiny, and sometimes the place that God brings you to is the door to take you to the place where He wants you to be. Come on, church. Come on, church. Take note, hulle het die blinde man gebring na Bethsaida toe, en hulle het die Here Jesus gespreek om hom aan te raak, because the friends knew there is a possibility of sight. There's a possibility of healing for our friend if we bring him to Jesus. Sometimes we come to places, but Jesus isn't there, but we expect the Jesus experience. Come on, church. Baie kere was ons al by 'n sang, dan gaan ons leeg in en ons gaan leeg uit. Maar ek het al die drummings gehad, prys die Here, maar Jesus was nie by die sang. Sometimes you come into a place of destiny, but the destiny maker and the destiny keeper and the destiny and miracle worker as hy in die huisie. Ek wil iemand bemoedig, as die Here die huis nie bou nie, te vergeet bou, die vidare bou, die Here moet in die huis wees, sodat die wonderwerk plaas kan vind. Kan ek verder gaan? Sometimes we can see, but we are blind. Thomas kom in en die disciples het al 'n revelation gekry dat die is die Jesus wat uit die dode uit opgestaan het. En Thomas sê, I cannot believe it, doubting Thomas. En die Here sê vir hom, Thomas, voel my hande en voel my sy. Thomas was ook blind. En toe hy klaar gevoel het, toe sê hy, my Here en my God. En die Here sê vir hom, geseënd is hulle wat glo en nie sien nie, maar nog steeds glo. Some people say seeing is believing, maar die Bybel sê, if you don't see and you believe, then you are the blessed one. Jy sien vanmôre, miskien nie die kar nie, maar jy glo dat die Here kan. Jy sien vanmôre, miskien nie die geld of waar dit vandaan gaan kom nie, maar jy glo dat die Here kan. Jy sien vanmôre, miskien nie die redding van jou kinders nie, maar jy halleluja glo vanmôre dat die Here kan gesond maak. Open your eyes. Keep your eyes ever on Him. Sê vir iemand, maak op jou oor. Sê toe hy gemik het, toe het jy al reeds gesien, maar toe houd jy vir jou blind. Het ek iets verkeerd gesê? Het ek iets verkeerd gesê? By die eerste tyd toe sê hy, ek het geld na my kaart, het gebuig. Toe moet jy betaal. Toe kan jy mos sien hy se loper. Maar toe wat jy blind. Okay. Soms dan wys die Here vir ons goed, maar ons is in 'n geestelike blinde toestand, dan kan ons nie die deurbraak sien nie. Baie mense draai om. Hulle draai om 5 tree weg van hulle miracle, omdat hulle nie die miracle kon sien nie. Maar die Here wat hulle die 20 tree gebring het so ver, het al hulle die Here vir hulle gewys. Jy hoef nie te sien dat daar spore langs aan jou is nie, maar dit is eintlik my spore wat vir jou dra. En as ek jou tot hier toe gebring het, dan sal ek jou nie net hier los nie, maar ek is 'n God van 'n belofte wat jou uiteindelik sal dra.
Soms kan 'n mens dit nie sien nie, maar omdat jy vir hom kan sien, moet jy eintlik alles kan sien. Call the things out of the supernatural into the natural as though they were. Because faith is not by sight. We walk not by sight, but we walk by faith. Faith is believing in the things that we cannot see. Come on. Come on. Faith is to plant a seed and to believe that the tree will grow. When you have the seed in your hand, you cannot see the tree, neither can you see the fruit that it will bear. But you plant it anyway, and you cover it with dirt, and you water it, and you nurture it, and you watch it, and you have patience in the growing season. Hallelujah. Maar jy kan nie sien nie. Baie mense sien nie eens dat die boom groei nie. Maar môre, as die son skyn, dan staan jy op, dan sien jy daar het 'n plantjie uitgekom, en daar het 'n blaartjie bygekom. Want soms gebeur die groeiproses terwyl jy slaap, want dit is eintlik nie jy nie, maar die Here wat dit vir jou doen. Jy moet net sien, hallelujah, dat God is besig om aan jou storie te werk. Jou swaar kry is eintlik nie swaar kry nie, as God wat besig is om aan jou storie te werk. Jy hoef nie die uitkoms te sien nie, maar jy moet die helper sien. Jy hoef nie die miracle te sien nie, maar jy moet die miracle worker sien. Vra vir iemand naby jou sien jy. Is jy nog hier? En die Here maak hom gesond, maar hy is toe nie meer blind nie, hy is nou semi-blind. Are you with me? En toe moet die Here vir hom 4 hande oplê, en toe kan hy sien. Maar hy sê in die tussen, ek sien mense asof hulle bome is. So hy kon nie figure sien, maar hy kon nie identifiseer nie. Sometimes we see images of what we want, but it is maybe not what we want, or maybe what we were praying for. So you must clear your eyes in such a way that you can identify that this is the blessing that God has promised me. Maar wat ek wil sê is, die Here het nodig gehad om hom 2 keer aan te raak, want nie elke healing proses is a once-off miracle. Soms wat die Here vir jou deur 'n journey. Some people want instant miracles. Pastor, raak my aan sodat ek onmiddellik gesond raak. And do you know what? And I say that with no hurt and no intention of hurt. But some people must not get instant healing, because they get instant healing and they walk away from it. So God will take us sometimes through a process, through a process of healing, so that He can teach you to stay with Him, so that one day when you are healed, then you know who healed you. Baie mense wat 3 keer gesond geword het, is nie meer in die kerkie. Hulle was net hier tot die gezondmaker, toe sy weg, want het was 'n instant miracle. Van ons sit nog hier met wonde, en ons bly hier, want ons weet die wonde is nie meer so erg soos dit was, toe ek by die hospitaal ingekom het nie, maar die Here is besig, en die Here vorm my, en die Here staaf my, en die Here buig my, en die Here breek my. Ek is hy sien wonde wakker, en ek is die vlei, Here vorm my. Net so vir 'n advertisement sê vir iemand, ek is ook nie eens meer so onbeskof soos ek was, toe ek hier ingekom het nie. Halleluja! Sê vir iemand, ek is ook nie eens meer so ongeduldig, sê ons hulle mens, ongeduldig. Nee, ongeduldig, soos ek toe ek hier ingekom het. Ongeduldig. Amen. Toe Sander hier inkom, as hy by die huis kom, dan sê die loskat in sy skel. Maar nou het Sander iets by die hospitaal geleer, met House of Elijah, dat sy skel nie meer nie, sy kyk net, en jou kyk is so heilig is vervul, dat
hulle is nou al bang vir jou kyk. Ander daar was hulle bang vir jou woorde. Jy skel nie meer, jy kyk net. Of jy bid net. En jy lig net jou hande op. Soms moet die mense die duivel beklei, eers met woorde nie. Jy moet eers jou mond opmaak. Jy lig net jou hand op en jy kyk. Hulle moet ook wonder waarmee net jy besig. I mean acting with the Savior and fighting in the Spirit and going up in the levels, because I had a level of revelation, because once I was blind, but now I can see. Ek fighting here soos 'n blinde nie. Ek beklei soos iemand wat by die kruis was. Holy Spirit. Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Vers 25 sê daarna lê hy weer die hande op sy oë en laat hom opkyk. Abraham stap in die woestyn. Want Lot het nou die groener weivelde gekies. Want Abraham het vir Lot gesê, ek en jy sal moet skei van mekaar, maar ons kan nie saam meer nie. So it's either you go left, say Abraham, and I go right, or you go right and I go left, but together we cannot go forward. Ek wens iemand wil getuig en confess en bely. Daar's 'n paar lotte wat u uit die lewe moet sit. Daar's 'n paar lotte wat u moet sê, you need to go left and I need to go right. But my destiny cannot accommodate you, because saam gaan ons sukkel, maar ek het nodig om saam met die Here vorentoe te beweeg. Halleluja, halleluja. Take note. Toe die man gesond was, hy het 'n huis binne die stad, maar die Here sê vir hom, moet nie weer in die dorp gaan nie. Halleluja. En moet vir niemand vertel nie. Wanneer jy die, okay, dis die voorbeeld, dis hier 'n endorsement die, wat gelukkig vir my, ek by almal moet hoor, dat hulle nie die pastor verkeerd quote die, dis die voorbeeld, maar dis hier 'n endorsement die, meaning ek keer het goed die, maar die dag van as jy die lotto het, hou vir jou arm, jy hou nie, jou mire aan nie, jy koop nie vir jou nieuwe karrie, jy koop ook nie vir jou nieuwe kleren nie, jy hou vir jou arm, because die moment hulle gaat sien jy het, dan gaat hulle optrek. Maar wanneer jy die lotto wen, dan moet jy vir jou stelselmatig uit die plek kry. Vat so wat trein uit die plek uit, laat hulle dink die skarrel nog. Maar wanneer ek nie hierbraak gekry het, dan wil ons vir almal gaan sê, en almal klap hande, maar nie almal se harte klap hande nie. Hulle hande klap hande, maar hulle harte vervloek jou. Vat jou blessing, bewaar jou blessing, protect jou blessing. Soms moet jy jou blessing wegsteek, en op die regte tyd moet jy jou blessing bewaar. Moet ook nie vir almal sê hoeveel jy pyn nie. Breek het, maar die is dom. Die is dom en blind. Die is dom en blind. As hulle pyn, dan kom hulle iets na jou toe. Maar as jy pyn, dat jy opgaan. Moet ek maar huis toe gaan? Jy vind jou sasas man, maar dan koop jy nou 2 liter koeldrink sasas. Om vir hulle te entertain. Okay, los man. Vra vir iemand naby jou, sien jy? Jy koop eetheid en data en bestuur. Hou op! Vroeg man koop jy vir almal data en eetheid met einde van die maand, dan moet jy 2 rand suiker en 2 rand koffie. Ek wil hê jou oor moet vandag oopgaan, sodat jy tot bevryding uit armoede kan kom in Jesus se naam. Sommige mense hou jou ook geestelik gevange. Hulle
vriende, maar is eintlik die duiwelse agente. Everything is right about them, but they have no spirituality. En jy dink, ek kan my hier sit, want hulle drink mosie, maar die Here wil jou blind hê. Want nie alles wat goed is God nie. Can I encourage someone? Sometimes we are so blind that we go into territories where they are the unsaved, and we sit in the circles of the unsaved, and then the circle influences us instead of us influencing the circle. Take note of what I'm saying. I'm not saying that you cannot sit in circles where there are unsaved people. I'm saying the circle must not influence you. You must influence the circle. Maar ek het vir jou opgelet, want as jy by die cirkel kom, dan sê jy, hulle sê mos vir jou, is maar net eensided. En jy weet, jy is geloofig. En die cirkel beïnvloed vir jou, maar jy moet eintlik die cirkel beïnvloed. En later dan is die cirkel so gewoon, dat jy sondig met hulle, dat jy hulle nooit by die Here sal uitkom nie. Maar jy is blind in die verloordheid of in die verdwaaldheid, dat jy kan vir hulle na die Here toe bring, maar jy klaar die boundaries gebreek. Bethsaida is die plek van visvang. Is hier 'n paar visvangers in die huis? Is hier 'n paar mense wat op hier missie is, wat gereed is om siele in te win vir die Here? In the name of Jesus. In the name of Jesus. Once I was blind. And you know, when I was blind, I believed the other blind people too. And when I was blind, there was blind people leading me too. And I was so blind that I was following the blind people, and I didn't even know that we were going nowhere. Ek praat nie nonsens. Het jy opgelet dat wanneer jy na die Here toe kom in openbaring, dan maak die Here jy oë so oop, dat jy kan nie meer teruggaan na die blinde groep toe nie. Want omdat die Here jy oop gemaak het, sien jy nou dinge anders. En alhoewel jy vir hulle lief is, jy kan nie daar sit nie. And what you also realize, you can't even argue with them, because they are so blind, they cannot even hear what you have seen. But what they say, they cannot even hear what you have seen through revelation and through power. So it doesn't even, it beats the point to argue with them, because they won't be able to see. Pas die keer van die Here. Pas die keer van die Here. Sommige mense dra brille. As al die brille mense, ek het nou nie met brille op nie. Het jy opgelet, as jy vir 'n dag of 2 nie die bril op het nie, dan begin het pyn die kop. Because your sight is of such a... Hier kom ek. En die nurses moet maar vir my sê, ek nooit iets praat. Because I experienced this years ago. I experienced this physically. Your eyes are of such a nature that your eyes cannot actually show you directly that they are sick. So your eyes will manifest and will speak through other parts of your body. So it's either you will get a headache, of jy gaan flou voel, of jy gaan bietjie vertical, jy gaan bietjie uitpleis uit voel, because jou oë wil eintlik met jou praat. Ek het vir 3 weke in die donker kamer gelê, en ek het gedink ek is nou so siek, maar toe het ek eintlik 'n bril nodig. Iemand hoor nie wat ek sê nie. Because your sight will speak and manifest in other parts of your body. And when you are spiritually blind, it will manifest in other parts of your life. And so your money goes haywire. Jou geldsake raak te mekaar, because is eintlik 'n manifestering oor iets anders wat fout is in jou geestelike lewe. Miskien is jou geld te mekaar want jy betaal nie reg tiendes nie. Iemand sê pastor bring nog. Sê pastor sê vir ons bring het hier pastor.
10%. Maar as jy nie jou tiendes betaal nie, dan haal die Here dit 10 plus 0,5%. Dan moet jy dit meer terugbetaal as wat jy in die eerste plek moes gegee. Ken ek julle wat? Nou vertrou ek dat die tiendes gaan increase. Here maak los die tiendes. Sometimes if you want to fix your money, fix your tithes. Hallelujah. Sometimes your children give you trouble. Not because your children is trouble, but because God wants to speak to you spiritually and open your eyes spiritually to tell you something about yourself. But now He speaks through your child to get to you. So your child is not the trouble. You need to fix some stuff in some cases so that God can lift you up and bring you on a platform where you are spiritually stable. And then God will fix your child through you. Give me a praise for that. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes there are many arguments in your relationships, even the romantic relationships. You are married or whatever dating. Wat die skrif staan na dating? As dit hier by dinges is. 1 Korintiërs 7 staan aan dating by 1 Korintiërs 7. Is dit Michel? Dating? Niemand sê maar spien. Sê hulle nog staan aan spien by 1 Korintiërs 7. En dating? Maar staan aan trou en single wees. Nee, praat gou. Ek sê net oor trou en oor single wees, maar as nie dit van dating nie. Ek sê eintlik iets in die atmosfeer. Ek release iets in die atmosfeer as dit van dating. Because as jy te lang gedate word, dan gaan jy miskien nooit getrou word. Dan word jy outdated. It's time to open our eyes. It's time to open our eyes. Sometimes you must pray and you have a prayer time appointed for you. Just take note of some stuff that happens. It's either there's someone on your WhatsApp that messages you every night at your prayer time, then you don't pray, then you start chatting. You're not chatting anything wrong, the friend is not meaning anything wrong, but it was your prayer appointment, but suddenly, every time, that time, you are being messaged. Nou by jy nie, want jy nou vergeet jy moet bid, want jy het gewoon nie gesels geraak. Of iets kom op die TV, of iets gebeur, and you become spiritually blind, because you don't see that that friend is not the wrong friend, maar die duivel gebruik die situasie om jou gebedslewe te blokkeer. Someone must be a witness. Hallelujah. My previous pastor said, jou verskonings maak nie sin vir jouself. En ek like die, as het kom by gebedslewe, dat jou verskonings maak net sin vir jouself. Want ons is so blind in onsself, dat ons maak verskonings, en dan later glo ons die verskonings. Maar ek wil 'n dierbare kind van die Here vanmôre waarborg, daar is nie 'n verskoning om die Here te dien nie. Daar is nie 'n verskoning om te bid nie, en om 'n gebedslewe te hê nie. Nie die wasgoed nie, nie die skottelgoed nie. Geen verantwoordelikheid as 'n verskoning om nie jou gebedsafspraak met die Here te volbring nie. Moenie laat die duiwel jou mislei nie. Halleluja. En soms maak ons verskonings, ek is te moeg, ek is te besig, ek kan nie vandag nie, ek voel nie lekker nie, ek het nou sonde gedoen vandag, so ek kan nou nie vanaand bid nie, ek het gevloek vandag, nie, jy moet nou reeds bid. Halleluja. In the name of Jesus. Sê vir iemand, maak jou oë oop. Sê vir iemand, maak jou oë oop. Maak jou oë oop vir die feit dat jou ma is nie die vyand nie. Jou pa is nie die vyand nie. Jou ouma en jou oupa is ook
jy die vyand nie. Miskien is jou boyfriend die vyand. Miskien is jou girlfriend die vyand. Because once you are in a relationship, then everyone becomes the enemy besides the enemy. Ek moet dit goed noem, sodat oor kan oopgaan. Are you with me? Even your good friends becomes your enemy when your enemy has moved in and made you spiritually blind. If you have no desire to read the word of God, then you are most likely spiritually blind. Because die duivel maak jou oor toe, dat jy nie 'n begeerte het vir sy woord nie. Hoe praat God met ons? God praat met ons deur sy woord, sy geskrewe woord. Hy kan ook op ander maniere praat, maar deur die woord praat die Here met ons. En as ek nooit na die woord toe kom nie, dan is ek miskien geestelik. Want ek kan alles lees, het jy opgelet? Jy lees TikTok se alles, en jy kyk TikTok se alles, en jy kyk alles en lees alles, boodskappe, maar lees net die woord, dan raak jy in die slaap. Because the devil wants to keep us spiritually blind. Another thing that the devil does is, he makes you spiritually blind to make you satisfied with where you are spiritually now. Because you think you are on an okay place spiritually now. Because ek bid mos my vannige oggendgebed en my vannige aandgebed, en ek is mos elke Sondag in die kerk. En ek betaal my tiendes en ek doen wat ek moet doen. En ek is by die AD groep. Ek betaal die sangaand, ek doe net vir die kerk, ek doen alles. Maar geestelik compared to last year, as jy nog op dieselfde plek. So the devil makes you think that you are okay, but you are not spiritually moving anywhere. We can never be spiritually fully grown. We must be growing until Jesus fetches us. So if you are not continuously growing, then maybe the devil is keeping you spiritually blind. It's time to open your eyes and to say, Lord, I want to grow. Lord, what is it that I must do to advance in the kingdom of God? So I am praying, but can I pray in tongues? I am praying in tongues, but am I still at the baby phases of praying in tongues? Because there are stages in praying in tongues where you advance from Sabada, 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 Yalbin, Sabada, Sabada. Die Here wil jou bring tot dieper. Die Here wil jou bring tot dieper. Die Here wil jou bring tot by die punt waar jy nie eens in tale praat nie. Die revelation val net in jou gees. Jy vra vir jouself, hoe weet ek dit? But it's a word of knowledge. As jy saam met my, wanneer jy geestelik oop is, bring die gees van die Here vir jou. Vir jou plek om te kan sien. Halleluja. My ouma sê, sy was swanger, 19 jaar oud, swanger om Mary. Toe staan sy op die steeds in die pere, toe staan sy so hoe dat sy het bestig vir haar ma. En sy wil nie vir haar ma wees, sy is swanger, maar sy is nog 19, sy is groot was nie. Toe sy nou nog so gestaan in die engel, dat iemand nie moet sien nie. Toe vraag iemand vir haar, Mary is swanger. Because some people can just see. En die van ons ou mense kan net sê, kan maar wees nie, jy kan maar plan mag wees, we can just see. Daar is dit. Are you with me? You can just see. En dan het ons ook sommer gesien, die kind het 'n geestelike gawe, die kind kan dan nog eens praat nie, maar jy kan sommer die kind se oor sien. Because spiritually your eyes are open. Nou, it's not net vir die interlude. My ouma het ook gesê, jou pak is op die draai. Toe gaan kyk ek om die draai. Toe sien ek niks. Are you with me? Maar sy het gebied wat sy sien. Because you are being naughty. So dat jy gaan dik om die draai, jou pak is op die draai. Sometimes we must open our eyes to the wisdom of those who are before us. These mense in die kerk wat langer as jou bekeer is, gaan sit 'n bietjie by hulle en gaan leer. Moenie dink dat jy nie bekeer, nou ken jy alles. Jy kan nou lekker sê, lekker hande klap en jy kan ook amen sê, maar jy is 3 maande by die Here en jy dink niemand kan jou niks leer nie. You
are spiritually blind. Because you must be discipled. Iemand sê vir iemand naby u, be a disciplined disciple. I want to mention a few things and then I'm going to end. Please go to Luke 9:23. Keaton, 9:23. Luke 9:23. A disciple is linked to the word discipline. Because a disciple must be disciplined in the teachings of his master. And a disciple can never be higher than his teacher. Never. Even if you have more degrees than your teacher, you are never higher than your teacher. It's a biblical principle. Whoever wants to be my disciple, can we be English? Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Whoever wants, you must want to follow Christ. Ek het 'n baie maklike resepie. As jy nie die Here wil dien, gaan huis toe. Gaan huis toe. Don't waste your time, don't waste our time. Hallelujah. If you want to serve God, you must want to. That's step number 1. If you want to be His disciple, then you must accept. Waar was jy? Jy's nog gered, maar jou vlees lus vir Daniel. Julle roep die verkeerde mense. Die plat boks hier, die rooi boks. Die geel boks hier. En die potlie. Die nota. Die kabels. Maar ons kan nie nou daaroor praat nie, want niemand het die keer gewoon moes. This is not a smoking church. Hallelujah. But your flesh wants to smoke. Your flesh wants to drink. Smirnoff Stone, Smirnoff Spin, Johnny Walker, Grant's Whiskey. Ek het hy gebring in die huiswinkel nooit gebeur. Are you with me? But if you are a disciple, ek gaan nou verder van, your flesh wants to gossip. What's so natural to gossip? It's so natural to miskindebek te wees. Jy kan jouself nie help nie. Jy het net die film neergesit, dat jy al die film hier op, want jy moet al maar die storie oordra. Ag die Here jou in die hande kry. Verkeerde skinnebek. Mag God jou in die hande kry. Maar as jy dit nou let op vir die mense, ek moet ook preek oor skaap en beeste en bokke en visse, soos Jesus. Ek kan nie preek, ek moet preek vir wat ons hier leef. Are you with me? So our flesh naturally wants to do things, but we must deny ourselves. Maybe we were born that way. Maybe you were born that way. And that is why you must deny yourself and be born again. Oops. You must deny yourself so that you die to yourself and Christ can live in you. And there's a daily thing that you must do. It's a work. Jy moet jou elke dag bekeer. Take up your cross and follow Jesus. I'm going to mention some stuff. A disciplined disciple loves Jesus above everything else. Iemand say amen. Amen. Bible says, if anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Hallelujah. Hallelujah. A disciplined disciple loves Jesus above everything, even above the TV. As daar is nog op die TV, daar is Some disciples love Jesus
only until the soapies come up. Amen. But you must love Jesus above everything. A disciplined disciple denies themselves daily. Amen. Deny yourself the sugar that you like. Some people are addicted not to drugs anymore. They're addicted to coffee now. Daar maak ik heel stil. Want die hele gehoor stil van die keer. So it's a coffee church. Look, the Jesus is beter tot 10 uur toe wat jy nog die koffie te kry. Is it true? Maybe you must deny coffee for a few days and fast from coffee or fast from tea or whatever it may be, from sweets. I need to fast from Coke and from slaves. Oh, elke dag gesleep. En ek deel ookie, and I eat it alone. A disciplined disciple abides, stays in God's word. Weet u, en u moet my nou sê of het die waarheid is, maar sommige kerkmense lees nie die Bybel nie. Hulle kom lees Sondag saam ons in die kerk die skrif. Kan iemand hardop amen sê? Amen. Sê allemaal amen, laat niemand skuldig is. Some people don't read the Bible. And if I ask some of the children running around now to say some of the scriptures out of their head, they will do it because they know it from Chris. And they'll beat for all sorts and the knowledge of the scripture. If you abide in my word, you are my disciples. A disciplined disciple prays faithfully. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house and went off to a solitary place, a secluded place, a place where he was alone, where he prayed. Do you still pray alone? You must pray alone, but you must also pray as a couple. Mr. and Mrs. Solomon, you must pray as a married couple. Mr. and Mrs. Peterson, amen. You must pray alone, but you must also pray as a married couple. Kijk nou, ek het niks gesê van dating mense, want dit saam bid. Bid by jou ma se huis en jy bid by jou ma se huis. Van saam bid, daar kom ander goed. Are you with me? Broer James het gesê vir my, opa, ek kon doen huiswerk. Waar is my ma? Is my ma nie? Waar is Angel? Oh, okay. Ja, my pa, huiswerk ook doen, toe sê ek hier aan geboor. Hallelujah! Glory to God. Number 5. Jy moet ook lach in die huis van die Here. Number 5. I hope you are learning, I can send this to you. A disciplined disciple lives a holy life. We must come back to holiness. But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, be holy, for I am holy. Number 6, a disciplined disciple loves others. You cannot be a disciple and you hate people, né? You dislike people, or you only like some people but you don't like others. Jy's picky. 'n Evangelikant kan nie picky wees oor wie hulle lief het nie. Jy moet vir almal lief wees. Oh, and you must love without pretense. As jy 'n evangelikant is en jy nog pick and choose vir wie jy lief is en vir wie jy like, dan moet jy weet hoe wat toe kom, dat ons jou reg kan afwas. Sê amen. I cannot still choose who I like and love, because if Christ is in me, I must forgive and forget, and I must love everyone. Kan ek meneer huis toe gaan? Ek wil weet of u verstaan. Nou, daar's iemand in julle familie that rubs you, ek praat met almal, that rubs you up the wrong way. Maar jy is 'n Christen. You need to love them. You need to love them
so much that they stop hating you. And even if they continue hating you, you must love them anyway. Even if they hurt you, die mense met die werk. If you are a child of God, you must love. And you must love hard. And you must love till it hurts you. And loving causes you to give. And you know sometimes there's people that you don't like. Amen. But then you must love so that the dislike can subside. Because you must always make sure that you are presenting Jesus to the world. John 13 verse 35 says, by this will all know that you are my disciples, if you have love for one another. A disciplined disciple bears spiritual fruit. By this my Father is glorified, that you bear much fruit. John 15. So you will be my disciples. The fruit of the Spirit is what? What is it? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness. Van die vroue. Van die vroue is hy katte wat hulle naams. Sien julle nou? Praat ek saam die keer vanmorgen. Ek veg vir niemand, ek leer jou uit. Are you with me? If gentleness is a fruit of the Spirit, why is there so much fighting in you? You must have fighting die so that gentleness. Say amen. Say ek moet weer kan doen sê. Because the flesh in you, your natural reaction is fight. King of fighters. Is it so? Kry toe iets daar, King of fighters. Your natural response is to fight, but the fruit of the Spirit is gentleness. So do we have a lot to work in? Gaan 'n lekker week wees nie? Because Megan, jy moet werk nie. Die antwoord, as hulle weer vir jou verkeerd optree, waar nie 15, dan moet jy gentleness deurbring. Because you are a child of God. Amen. Also, gentleness. As Sister Pity met jou praat, gentleness. Amen. Waar vind jy? Gentleness. Net jy moet lekker katjie. Gentleness. Amen. Gentleness. Amen. Ezra. Gentleness. Something to work on. Gentleness. Moenie so gou kwaad word nie. Gentle. Praat ek maar. Gentleness. Amen. Amen. Binne toe kwaad word. Gentleness. Sister Glenda. Waar Sister Glenda kyk vir my? Amen. Binne toe kwaad word. As jy nie is kwaad nie. Gentleness. Hallelujah. Sorry. Gentleness. Praat ek saam met die keer. Amen. Amen. Gentleness, Julia. Is jy met jou praat? Gentleness. Amen. Prys die naam van die Here. Dankie Here. Number 7. Wie kan vir my sê wat is number 1? A disciplined disciple loves Jesus above everything else. Number 7. A disciplined disciple bears spiritual fruit. Number 8. A disciplined disciple makes other disciples. Yes. If you are not making a disciple, you must check if you are a disciple. I'm not talking about inviting people to church. I'm talking about discipling people. And sometimes you don't need to get someone in the church. You need to get someone in Christ. Please don't get the pattern wrong. You must get people into Christ. If they come to this church, it is a bonus. But you mustn't get people into the church. You must, yes. But the point is to get them into Christ. If they choose this church, hallelujah. But you can also disciple people into Christ, and then they maybe go to a church closer to their house. But you got someone to Christ. That's what his mission is about.
we must get people into heaven. Indeed, 2 Timothy 3 says, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. If they are not fighting you, check your bekering. If they are not fighting you, check your bekering. Because once you start proclaiming Jesus, the demons in your house will hate you, the demons at your job will hate you, the demons in your street will dislike you, but jy dink dis alles en jy dink nou dat jy 'n suster is, maar jy vergiet ons bied dit en ons bied daai. En laat hulle sê wat hulle wil. Dien jy die Here met die vuur wat die Here in jou gesit het. Halleluja, as hulle jou nie beklei nie, dan is jy miskien nie op die regte plek nie. Maar wanneer jy die Here is, dan moet jy gepersecute word, maar jy moet staan. Jy moet by die Here bly. Thank you, Jesus. A disciplined disciple endures trials. Number 9. A disciplined disciple endures trials. Ek wil elke dierbare verwore bemoedig. Al gaan dit opdraai. Al gaan dit afdraai. Al gaan dit moeilik. Al voel dit nou as jou grootste storm wat jy al ooit in jou lewe deurgemaak het. Gaan deur die storm. Môre sal die son weer skyn. En miswolke sal dan verdwyn. En as iemand anders se getuie hoor, as sal die hoor, die storm van my is eintlik maar nie 'n storm nie. Ek moet eintlik vir die Here dankbaar wees dat dis maar net 'n windjie wat waai. Maar eendag breek die lewensdraad, dan sal die Here vir ons beloon. Jou season gaan nog kom en nou met oop oë sal jy jou skip sien inkom. Thank you, Jesus. Number 10, a disciplined disciple lives by the Holy Spirit. You must walk by the Spirit according to Galatians, and you will not gratify the desires of the flesh. Marks of a disciplined disciple. Christ is Lord over every area of your life. Scripture shapes your decisions. Prayer is a daily priority. Holiness is pursued consistently. If you fall, don't stay there. Get up, dust yourself off, and move on, and grow stronger, and leer uit jou foute. Love is evident in relationships if you are a disciple, and your spiritual fruit will increase if you are a disciple. Do you know some people preach the same every year? They preach different words, but they preach the same every year. Because hulle groei nie geestelik nie. Hulle ken maar net die skriftelike. Some people sing different songs every year, but they sing the same every year because they don't practice their craft. Hulle maak dieselfde runs in al die different songs. Amen. Yeah. So you must practice in order to be improved and in a greater space spiritually compared to where you were yesterday. Kinders van die Here, vas julle nog? Vas julle nog regtig? Ek praat nie van vas en een skelmpies. Ek praat van vas jy nog regtig. Of wat jy vir die keer kom 'n vasdag te roep, of is vas deel van jou Christelike lewe, sodat jy geestelik kan groei. As die keer van die Here regtig vas, dan sal die eerste lied maak dat die vuur van God sal beweeg in die diens van die Here. Want jy het nie verpaaste nodig om enigiets te sê nie, maar net die vurige lewe wat jy deur die week deurbring, sal maak dat die krag van God manifesteer die moment jy instap. The gospel is shared with others if you are disciples, and perseverance is maintained through hardship, through struggles, and through trials. A disciplined disciple is not perfect. Hoor iemand daar? A disciplined disciple is not perfect, but continually submits to Jesus, grows in obedience through the Holy Spirit, and seeks to become more like Jesus each and every day. And that is what we must be about, to be like Jesus every day. My eyes are open. Are your eyes open? I was blind once upon
time, but I had to open my eyes so that I could see him face to face. Way back then I was bowing in front of statues. I thought I had to go through saints to get to him. I thought I had to go through Mary to get to him. I was blind, but Jesus opened my eyes to realize that I can see him face to face, like Moses had an encounter. What was your blindness called once upon a time? I call you to freedom, and I call you to sight this morning. I call you to see what God has in store for you. I call you to see that He's a miracle worker. He's a way maker. Hallelujah. And He's a promise keeper. I call you this morning to see that God can do for you exceedingly and abundantly and above all that you can ask or seek of Him to do. I call you to the sight where God will be a lamp unto your feet and a light unto your path. I call you to see, hallelujah, that you are better than yesterday. I call you to see that your future will be greater than your past, and the latter will be greater than yesterday. I call you to see that Jesus is about to do some miraculous things for you in the power of God. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. I call you to see that your pastor perseveres through trials. I call you to see that your pastor stands even though he can't. I set an example like Paul. Paul sê was 3 keer geslaan, deur stryke en beproewings gegaan, deur skipbreek gegaan, maar ek doen dit ter wille van die evangelie van God, sodat iemand my sien that they will imitate me as I imitate Christ. Die kruisdood was swaarder as ons beproewinge. Die kruisdood was seerder as dit wat ons deurmaak. Hou goeie moed en wees standvastig en onbeweeglik en oorvloedig aan die dinge van die Here. Moenie opgee nie. Moenie moed verloor nie. Die toestand van jou huis en jou familie is nie die einde van jou storie nie. Die Here het vir jou 'n beter môre. Die Here het vir jou 'n beter môre. Die Here het vir jou 'n beter môre. En jy gaan wees. Ek sluit af deur te sê, Lot kies toe die groene weivelde, toe hy en Abraham van mekaar skei. En Abraham kry toe die woestyn. En Abraham loop in Genesis, loop hy gebukkend en hy kyk na die woestyn en hy kyk, hier's niks possibility nie. Hier kan niks groei nie. As hy die woestyn, hier's niks water. En dan kom 'n stem na hom toe en die stem sê, Abraham, lift up your eyes from where you are at. Lift up your eyes from where you are at. And whatever you see, Abraham, you can have. As jy maar net die moontlikhede wil sien, dan gaan jy dit kry. Sien dit en die Here gaan dit vir jou gee. Sien dit in jou geestelike oë. Halleluja. Sien jou besigheid. Soos jy spel, sien jou besigheid wat jy gaan begin. Sien dit. Sien waar toe die Here jou gaan vat. Lorensius, sien die kar, die nuwe kar, wat jy met parents gaan koop. Jy moet dit sien. Jy moet dit sien. In die naam van Jesus. Sien dit. En jy sal het kry. My God is nie 'n God wat lieg. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Halleluja. Kom
Kumusta?